ولا تتخذوا آيات الله هزوا Ne prenez pas en moquerie les versets d'Allah. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون Dis, est-ce d'Allah, de ses versets, le Coran, et de son messager, que vous vous moquiez? لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. إن نعف